Tere kõigile! Täna me tutvustame teile suurepärase asukohaga kolmetoolise korteri kesklinnas Tukri tänaval. Здравствуйте! Сегодня мы покажем вам квартиру по адресу Тукри 23 в центре города. Пойдемте посмотрим внутрь. Lähme vaatame. Ma loodan, et teile kõik väga meeldis. Täiendava info saamiseks võtke kindlasti ühendust. Надеюсь, вам все понравилось. За дополнительной информацией обращайтесь ко мне.